uz njega me veže prvo pijanstvo. Kod kuma tog mog. Čiji prvo i jedino ili prvo? Da ti uopće ne cugaš, jel tako ništa? 3 puta sam se napio u životu, sad sam to, moram da ne zaboravim. Znači, kod kuma Igora, on se ženio negdje, 97. godine je bilo, ja jadnik, razumiješ, nemam prebijene kune i ja ima, kaže, kume, momačka je u četvrtak, molim te doći. Ja sam planirao u subotu na svadbu doći. Moraš doći na momačku, šta ćeš? Ostaju sve poslove. Ja došao, dovukao se i najveć, ja uletio u 9 sati u taj šator. Gdje su bile svadba, to je bilo, četvrtak je bila momačka. Ja ušao u šator, bila ta ekipa naša, razumiješ? I normalno, sjedi na momačkoj večeri. Sjedi mu punac, punica, žena, mama, tata, baka, još pastina. Ja kad sam vidio, tad je meni krenuo, zapravo sam ja tad i dobio začetak moždanog, kad me moždani nije opalio odmah. Ja gledam i ne vjerujem. Rekao, kume kretenu jedan, kako te nije sam? Ma kaže, kume, došli su šta da je... Ma rekao, daj, kako te nije nego da idem kući. Nemoj kume kućaš, ti si Ma idem kući odmah, nemoj me to. Ma sad će on njih rasterati i stvarno ti on njih rasterao. Ali to je mene već to prebacilo i ja sam se razočarao. Razumiješ, tako sam razočaran i rekao, daj vamo štok donesi. Ja se sad kunem životom svojim. Ljudi su mi donijeli litru štoka i bila ona kola. Sjećam se ko sad, kola bila u ovakvoj boci. I ja sam to popio za jedno 15 minuta. Litru štoka, majke mi moje ovako, evo ovako kako bi je štok, evo ovako. Koliko popijem? Deci i po koliko sam popio i normalno odmah kolom zalijem jer ne mogu to podati, jebi ga. Ja sam to od bijesa popio ovako su gledali u mene. I nakon 15-20 minuta, ono što kad to uskuha, pa ću zašto to ovako koma jebote. Ja se odlučim popet na drvo. To je u šljiviku bilo. I onda šljivu najveću se popio. I kažu idemo za kumom svi. I njih 15 se popio na tu šljivicu, tu srednju granu. I stablo pukne po pola. I mi svi dole, pazi. Marko, ali da se ogrebo neko. Niko, kako kaže Bog, čuva djecu i pijance. Niko se ogrebo, nije. Svi bili mrtvi pijani, naravno. I pali dole, zakucali se, ja ako se ustao, otresao, pazi, litra štoka u meni. Rekao, meni je dosta, već bilo 11-12 sati. Dosta, idem, ovo je sprdačina od momačke, rekao, di su striptizete kume, kaže on, jeboga ti, di ćemo striptizete u prilaku, neko idem kući, to je red, dovesti striptizetu, rekao, kad nije ništa organizirao, bio ja kao neki za organizator, zato to bi sam možda ja trebao kao kuma, ali nisam ja to stigao, sad rekao, ne stignem ništa, kaže, sve će biti organizirano, šta je ovo, kako te nije sramota, i ja sam imao do kuće jedno